Dumelang, ke a le lotjha, ke a le dumedisha, ke a le tamisha go semeka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata re dire reading ya rena. Reading e ke ya weekend ne re lago mo go yona ke weekend prediction. Re bona rona melaetša mengeloi le badimo ba rena ba le go mokganyeng ba di tlo sepela ka sebopego mang gona weekend eke. Ke rata gape le go amogela ba ile re ke mathomatsana mo lenaneo la rena gomme ke kgopela le subscribe le like channel ya rena le gotle notification bell. Ke kgopela gore le fe le thumbs up, le fe video rena e thumbs up. Ke a leboga. Okay, ka le bona ke na le dikarata tše mmalwa mo pele ga ka tše le gore ke di beile ka di-group and then tša mathomo tše ke tlo thomang ka tšona ke the 6 of cups le the night e re be brave and honest. Okay, weekend ke weekend e botse mo go wena, ke weekend ya lethabo e le gore o tla bona le bona o na go le bona batho ba ile gore go na le bona ba go thabiša wa thaba o na le bona mohlomong ba bang ba lena le bereka kgole le gae le tlile gae maikhutšong le tlo bonda le di-family tša lena ba bangwe bile le sepetse le ile mo le ileng gona mohlomong le ile etela ba bang ba di-family goba di-friends jalo le jalo goba le sepetse le family le ile di-holidaying mo le ileng gona ba mohlomong bile le sepetse le family le ile dikerekeng. So ke beke botse mo go wena o tlo ba le lethabo le lentšhi le wena o tla kwa gore ke thabile ene molaetša o kry-ang gape ke ntho la gore ba re ga ile gore o na le sephiri mo go wena goba go na le ntho e le sa le wa e dira wa dira o mongwe wa batho ba tla ba o ena le bona goba le motho a se mo gaufi le wena mara kgotse le go na le ntho o e dirileng e le gore kore o e dirile ka nka no re ka eng go na le ntho o e dirileng motho o ba ona sephiri se o se dirileng goba ntho ene o e dirileng ke ntho e le gore e ka koša motho o mongwe bohloko motho e le gore wa mo tseba motho e le gore o close to yena motho e leng gore o ka ba o ratana le yena go tlo go na le ntho o e dirileng ba re ye ke nako e botse ya gore o ntšhe sephiri sela se bolele ka gore motho o mafeletšo sa tlo tseba and ga a ka se tseba a se tseba ka batho ba bangwe goba a se tseba ka tsela yo a ka e tsebang ka gona motho o tlo kwa bohloko and ebile a ka se tla sa go trusta so gore relationship ya gago le yena goba friendship ya gago le yena e be gabotse go se ke go ba le diphiri ye ke nako e la gore o botse motho ke gore o dirileng go mo kgopele maitshwarelo ene o ka kgotse le gore go na le motho le gore o close to wena e ka ba motho le re ke molekane wa gago e ka ba motho wa family a colleague mohlomong magišane kore motho le gore o very very close to wena ene motho le gore wa tseba gore motho wa nrata goba le nna ebile ke a morata go na le ko relationship ya lena e gabotse ene e tletše ka respect relationship ya lena wa kgotse le gore motho go na le ntho a e dirilego goba go na le mantšu a boletše go ya le gore a sa go tshwara gabotse a go tlhabile tlogela o pretender dula fase le motho ke o mmotse gore 1 2 3 ga se ke ithabele go o dira soke o dira gore wena ka bosona o kgone go hila o kgone go fola ka boteng ba pelo ya gago ka re ntho motho a e dirilego ya go tshwenya o nagana too much ka yona ya go tshwenya the minute o nagana ka yona wa tlalelana the minute o nagana ka yona o ba le go kwata le go tlala dipelo and o tseba gore go kwata o tlala dipelo then go ra goreng o thoma go invite dilo tše dingwe tše senyakeng ka ra bophelo ba gago dilo tše tshwana le negative energy di nyaka kudu lefelo le le gore a gona le thabo le nyaka kudu mo e leng gore go na le go kwata le nyaka kudu mo e le gore pelo e kole bohloko le nyaka kudu mo e le gore go na le tšhogo goba fear goba whatever ka e bitšang ka gona so go dira se o tla ba o bolela se se leng pelong ya gago o se ntšhetša montle wena ka boswena wa fola o ntšha morwalola o imela mo magetleng wa fola o fodiša di-chakras tša gago wa di balansa o fodiša semoya sa gago ene ebile ka tsela eo bile o dirang o cleansa le di-ora tša gago ka re go fetša go bolela ntho o tlo šala lethabo fela mo go wena wa kgwetša o imologile and then o kgona go nagana kore ntho ela e bego e go thibela gore wena o palele ko o nagana dilo tše di botse o palele ko o nagana ka future gago o palele ko o nagana ka mokgwa o dira tšhelete e tlogile mo go wena ka re o bo focusitše too much go ntho ela e go tshwentšeng so ye ke nako e la gore o tšhentšhe tsela tša gago o tšhentšhe monagano wa gago o thoma o focusa mo dilong tša bohlokwa ka ra bophelo ba gago o kgaogane di tšela tša go se be gabotse tšela e leng gore di a go disturba tšela e leng gore di thibela manyelo a gago go tla mo go wena ge ba e tla ba le ka go botša se sengwe ba palelwa ko fitlha go wena ka boka la gore yona ntho enela e go tshwenyang e dirang e tliša darkness ka ra bophelo ba gago okay ke na le the strength ke na le the medicine mother are honor your inner knowing
mangwele a gago ba re o tseba gore wena o na le maatla o seke wa kenyatša le ga teng tseba gore o tswa go mangwele a ile gore ba na le maatla ba bangwe ba lena le na le mangwele a mandao ba bangwe ba lena le na le mangwele a manguni ba bangwe ke ba le ba seprofeto jalo le jalo lo ka kgotse le gore mohlomongwe a ona a spiritual gift mare tseba gore o tswa go badimo ba ile gore ba na le maatla ka nako nngwe o kgotse wena o na le spiritual gift and then molekane wa gago a sena sona molekane wa gago mangwele a gago ba o file yena ba mo tlisitše ka raphelo ba gago ba tsebile gore o na le spiritual gift mare mohlomongwe a o napole that strong goba mohlomongwe o na le kore go na le diphoso tše le gore o fela o di dira ene ba tseba gore motho ga le gona ka raphelo ba gago le ga a sena spiritual gift mara kore spiritual o strong ba tseba gore motho ke yena yo protector ke yena motho le gore santse a o šireletše ga le gona mo gaufi le wena ba thakati ba palela ko o fitlha ba katakata ba boela morago because yena o drang wa ba imela so ba re tseba gore o na le maatla a rena a ka se tshwane a tlatla ka tsela tša go fapana and then ba re o ke tshepe le wena ka bose wena o be le mogolo o ke tshepa ene kudu bile o theletše molaetša wa gago e le gore mangwele a ba o tliša mo go wena ba o tliša ka ditoro ba o tliša ka dipono ba o tliša ka intuition ba o tliša le ka tsona di-thoughts di-positive thoughts e se go negative thoughts go ka re o dira selo wa kgotse le gore monana wa o thoma o botsa gore o ka se be successful batho ntho ba ka se ithabele hey you're going to fail o tsebe gore those are negative thoughts immediately rapela ko ba di-negative thoughts tšeo ka re ga bophelo ba gago le go ka se rapela kgotse le gore o fileng le gore o ka se kgone go rapela mara ka pelong ya gago dikobe di botse gore ga di belonge mo go wena di swantse di tswe ka ra monano wa gago o di botse negative thoughts tšeo gore wena ntho o ya go e dira and o ya go ba successful ka yona o tla bona o tlo thoma o tla di-positive thoughts and ntho o e dira ebile o ba successful ka yona okay ka buša gape ka ba le the two of coins ka ba le khatere go be an open channel ye bolela ka mediumship e bolela ka di-ancestors e bolela ka di-spirits and then ka ba le khatheng gape e re balance yourself ye bolela ka direction growth le life stages ka karata tše tharo tše ke botšang ka tsona gane jalo ba go botša ka mabapi le tšhelete ya hlomphiwa tšhelete re e berekela ga bohloko o se ka kgotsa o e bereketša ga bohloko tšhelete eke o e bereketša ga bohloko o tsoga ka masa everyday o ya mošomong diphefo tša marega di felela godimo ga gago matšatši a felela godimo ga gago o kgwetse o lapa nao tšengwe o ka mmerekong o lapile and o kuša re ke tshwere ke boroko goba ke lapile mare nka se nne fase ka khutša babile nka se robale ka re batla nko ba ka mmerekong o lala o boa mašego go fitlha gae o lapile ene o sa tshwere ke mešomo mongwe gape ka mo gae ka moke le yone ya go nyaka mara kgwedi e fela go gola tšhelete la kgotse le gore ga o sa kgona go itshwara gabotse o e šomiša bošaedi gore phafara tšhelete la ga e sego rata tšhelete ya gago protecta tšhelete ya gago e re mafela kgwedi go gola o tše tšhelete la gago o tše something yana ka kwa bankeng o e bee mo fase ka montlong ka mowe goba gana mo o rapelelang gona o lete keresago e green o lete le keresago e tšhweu o lete le keresago e red ka kerese le green o rapelela tšhelete ke gore mo e tswang gona go tle engwe gape ntšhi di-promotion di be gona di-salary adjustment di be gona ga e le gore ke business e gole jalo le jalo ge tšhelete ka keresela e white a go be le kganya ka ra tšhelete ya gago go be le light o se ka ba le darkness go ka ba le darkness e tla phatlalala o ka se bone o dirang ka yona mara o ka ba le kganya o tlo kgona go e šomiša gabotse ka kerese o e ready o protecta tšhelete ya gago tšhelete ya go santse be protected ka gore the minute tšhelete o e tla mo go wena before e ka tla mana ba go ba setse ba tsebile ba thakatifa setse ba tsebile gore tšhelete e tla di-demons di setse di tsebile di-negative energies di setse di tsebile ene ga di nyako bona o thabile lo jeke so they will make sure ya gore tšhelete oe e seke ya tla goba e tle e phatlalale immediately o kgotse sa tsona o dirileng ka yona o kgotse le the minute tšhelete le thoma go tla mo wena le go bo sa plane o ya felo tšetši leuwe ka speedinyana wa tlhapa wa sepela o ya ditoropong kae memolong o spenda tšhelete ela o lwetse le gore bo sa dinyake ebile ga o sa lebelela le budget wena o no spenda fela go boa fela go lebelela o kgotse le gore gapa o sana selo wa thoma wa ke tshola so ba re tlhokomela tšhelete ya gago e tshwara gabotse rata tšhelete ya gago o e protect because go sa e protect tšhelete ya gago ge e phatlaletše
o thoma ba le stress sa kgwedi ka moka 30 days ka moka wena o tshwere ke stress. So for 30 days ka moka wena o palla ko focus le ka mmerekong, o palla ko focus spiritually, o palla ko rapela, o palla ko bolela le badimo ba gago. Le gore wa rapela because there's too much darkness in you, ga se o thabe mo pelong. Thapelo tsela tsa gago ga di kgone go fitlha mo santse di fitlhe gona. And ebile o feletse e le ntho la gore mana ba gago ba kgona go senda le di-monitoring spirits, ba kgona go kwa go rapela gore o rapelela innyana le innyana a kry no you are not protected, a gona light ka raphelo ba gago because o nyamišitše gore ga ona tšhelete, o šomišitše tšhelete bošaedi. So le ene lengwe e tlang gape mafelo a kgwedi a tlang ge ye nngwe e tla gape le yona yono ba same thing over and over again. Ngwaga o fela wa kgwetšela gore gape a o kgone go šupa selo. So protector tšhelete ya gago e rate in such a way mo e leng gore o ipotsa gore ga ke nyake phatlalala, ke nyaka o e beya gabotse. Šomiša tšhelete ya gago ka go reka tšeo di rekang dilo tša botlhokwa ka raphelo ba gago. Ye nngwe e tšeo o e save, ye nngwe e re go sepela mo toropong o bona ngwanola e leng gore o dula mo strateng o sokotše, o tšee 10 rantanyana mofe a reke dijo. Mangwele a ngwanola ba tla go leboga le mangwele a gago ba tla go okeletša. And ke thute go leboga salary ya gago every month e re go ikry-a before o dira tše dingwe tše dintšhi go se no ntšha ye o ntšhitšeng o e rapelele, o leboge modimo, o leboge mangwele a gago, o leboge badimo ba gago ba le mo kganyeng ka yona salary ba o fileng yona gore next month e tle gape ye nngwe. And ge e tla salary eke o e šomiša gabotse o se ka e šomiša bošaedi, o tla bona go tlo ba le kganya ka raphelo ba gago. Ka buša gape ka ba le karata tše tharo ke the 6 of wands, ka ba le the ace of staves, ka ba le the star. Tše dikarata tše tharo tše ke nago le tšona ke melaetša le gore e tšwa go badimo ba gago ba ba lego mo kganyeng. Ba re tseba gore dilo tša mošomo di tlo sepela gabotse, ene dilo di tlo kore go tlo no ba busy, mabati a tlo bulega, dilo tše di botse di tlo tla ka gare ga bophelo. O se ka fela pelo, wena tšwela pele ka thapelo tša gago, tšwela pele ka go bola le mangwele a gago le badimo ba gago ba lego mo kganyeng, ba o tlišetše kganya ka nako tše tšohle. Le ba e leng gore mohlomongwe o kgwetšele gore ga o šome, o nyakana le mošomo, ye ke nako e la gore o rapelele mošomo. Tša 7 days o rapela ka kerese blue, kerese blue ke kerese le gore e emela mangwele ka moka, badimo ka moka ba lego mo kganyeng ba banna. E ba le kerese e white house le yona, kerese tšhou ke kerese le gore e tliša kganya ka raphelo ba gago, o swantse o be le kganya, o ka se rapela go sena kganya. Ga o fe le kerese le white bja kerese e green goba e orange, bja orange this time, bja orange. Kerese la orange o tla ba rapela mošomo ka yona, ke kerese ya di-blessings, kerese e orange ke kerese le gore ya mana le anything to do le tšhelete. Ga o fe le kerese le orange bja kerese ya gago e red, kerese e red e tliša protection. Go ntse o rapelela gore o kgwetše mošomo, o ntse o rapela business ya gago gore e gole, o ntse o rapela gore o kry di-tender tšeuwe, a go be le protection ka gare ga dithapelo tša gago. Protection godimo dilo tše le wena wa di manifesta gore go rapela so mana ba se ke ba go kwa ba bloka dilo tšeuwe. Ga o fe le kerese ya gago e ready bja kerese ya gago e yellow, kerese ya gago e yellow e emela mangwele a gago le badimo ba gago ba ba lego mo kganyeng ba e le gore ke batla ke ba basadi, the goddesses, goddess. So o tlo rapela for 7 days, every day wa rapela o fetša wa tima kerese, ke gopela glass of water ga o fe le o bjana mo dikereseng tša gago, o rapela for 7 days, wa rapela wa fetša wa tima dikerese. Go sa wa rapela ka tšona, this time o rapela mmereko, and then o ba business ya gago go ba di-tender tšeuwe. And then ka letšatši la bo 7 go fetša go rapela, o se ke wa di tima di le se dituke go fitlhela bile di felelela. And ge e le gore wa tseba gore wena ga se o dire cleansing, go ka ba wena le lefifi ka mo gara bophelo ba gago, mana ba gago ba tla go ka go rapela ba bloka dilo tšela. So ye ke nako e la gore o ka nna o šomiša cost salt, o tlo no tlhapa ka yena everyday pele o thoma ka thapelo tša gago, e le gore cost salt la e tlo o thuša, metsi la cost salt a tlo o thuša go ntšha negative energy tšeuwe, a tlo o thuša go cleana di-auras tša gago, a tlo o thuša gape le go balansa chakras tša gago. And wa re go dira sowe wa ja the right food, nama wa se je too much beke, wa ja ko dilo tše di-green,
di-vegetables, di-smoothies, o tla ba ntse o rapela. Anything e le gore e tswalela moya wa gago, e blocka di-chakras, wa entšha mo go wena. Ba se ba o boditše gore make a peace le motho o kgopišaneng le ena, goba mmotse sephiri seuwe gore o kgone go movela pele. And then go dira seuwe o tla ba ile gore le dilo ka moka tše le gore di tswalela moya ole, di dira gore wena energy ya e vibratele fase, dilo tše wa se di dire bekeke. Either ga o nwe jwala goba ge e le gore wana gannyane wa se nwe too much go tshwana le mehleng. And then o ska kgwetša o rapela mara ka pelong o ntse o le busy le wena o khesa batho ba bangwe, o wišetša mogwera gago goba motho mongwe di-bad luck, o tshega mathata a motho o mongwe, jwalo le jwalo, kore tšeo ka moka tšona ga di nyakege. And then ba buša ba re badimo ba go ba lego mo kganyeng ba re go na le dilo tše di tlo tla mo go wena ke dilo tše di botse, e ka ba mošomo, kore this is something e le gore e amana le tšhelete, ntho e le gore kore ge e tla mo go wena ntho gona go se no e dira e tlo o tlišitša tšhelete. That's why ke re e ka ba mmereko, e ka ba promotion, e ka ba business ideas, jwale le jwalo. So ke be ke ya gago ba re dilo ka moka tsona di tlo ba gabotse, o ka no ba o bona o kare ga lefifa gane jwalo, mara tseba gore a blow of light e ya tla mo go wena, a beam of light e ya tla mo go wena, and e ka na o tlo destroya di-enemies tša gago. Ka ba le karata tše tharo tša mafelelo, ke na le the 8 of swords, ka ba le the 9 of swords, ka buša ka ba le the devil card. O ke molaetša go tšwa go mangelwe a gago a seprofeto, mangelwe a semoya, your spiritual guides. Ba re mo go wena ba re go na le tše le gore di diragetse, dilo tše le gore kore di dira gore o palelwe ke go movela pele, o palelwe ke go gatela pele. Dilo tše ge di diragetse mo go wena kore it's like o kare di go tswaletše mahlo, o kare di go tswaletše monagano, kore o kare o apere di-hoogklap, go na batho ba apešitše di-hoogklap, go na batho kore ba go bofile, go na le moleko ba o dirileng, e ka ba a curse, a jinx, a hex. So ke nako yele ya gore wena go ntse o rapela ka mokgo rapelang ka gona, kore di-curse tšeo di tsamaye, moleko o tsamaye o tšwe mo ka bophelo ba gago. And tšeo mo tša di-curse re gopole gore re ke tlišetša tšona rena ka boserena, ka go kgwetša re seba, ka go kgwetša re tshega batho ba bangwe ba le ka ra mathata, ka go kgwetša re wišetša batho ba bangwe dilo tše dimpe, ka go kgwetša re jelasa batho ba bangwe, jwale le jwalo. Re dira these small things ka go kala re tlwaetše go di dira, mara sa tsebo gore ga ke dira ntho e so nna ka bosena ke tlišetša madimabe, ge ke ntse ke wišetša mogwera ka di-bad things, dilo tšela ke mošetšang tšona di tlo ntiragalela 10 times. So go bohlokwa gore o se ka wa wišetša motho mongwe dilo tše dimpe, go bohlokwa gore o se ka wa khesa motho mongwe, go bohlokwa gore o se ka ba le lesebo. Go ntse o seba ke ntho empe nthouwe, then go ra re wena o dirang o bula menyako gore di-demons, di-poltergeist, di-witches ba go attack, gore o bula lebati for di-negative energy, di-dark energies di tle mo go wena, wa di bulela wena ka bose wena. So re santse re tseba o tswalela mabati a rena, re tswalele that portal gore di-negative energy tše di se ke tša tla ka ra maphelo a rena. O tla ba o stopa o dira lo tšeuwe, and then o tšwela pele ka thapelo tša gore o kgone go ba strong. The reason ba o botša so ka boka la gore go tlo ba le a test, diabolos o tlo go testa, and o tlo go testa ka tsela tša go fapana, a ka se re testa go tshwana. Go na le moleko le gore wa tla mo go wena, so o swantse gore wena o be le maatla a o destroya molekoke. O ka kgwetša le gore o gare o sa seba, and then o tlo palela ko destroya molekoke. O tla go fitlhelela diabolos, ba tla go fitlhelela bathakati. So moleko o ka tla ka tsela tša go fapana, wa kgwetša gore maybe mona motho mongwe o tlo no go rumula la thoma la rogana, go na le ntho e tlo no diragalang, kore moleko o ka tla ka tsela tša go fapana. So o swantse gore moleko o go itla o bone gore ya ke moleko ola. And then ge e le gore ke an argument, a o tlo go fetola this time, wa kgomola. A ke gane motho a ke defender, but this time whatever argument eo ga se argument fela e tla ka moleko. So this time kgomola, ga e nyake wena yeke ntwa today, ke ntwa e le gore o e fa mangelwe a gago, bona ba tla go lwela spiritually, because ntho e tlo diragalang ga se ntho fela e le gore e no diragala fela. And go gabedi motho a tlang ka yona moleko owe, a tlang mo go wena ka moleko owe, e ka ba e le gore o dira on purpose, ke ntho e le gore e planetšwe. Motho a tla ka moleko owe, e ka ba ntho le ya gore le yena wa šomišiwa, ga a bone gore yena o romilwe, ga a bone gore yena wa šomišiwa.
so e gabedi ya ba nthola gore o ska kitimela go mo kwatela but o ska argue le yena o ne lesa mothoki a bolele tša di bolelang wena ke kgomolela o tla boa a tla kgopela ditshwarelo so ke yona reading ya rena this weekend melaetša ka moka ye le gore e lebane le wena ya go tšwa go the universe, the mother earth, badimo ba gago ba le go mo kganyeng mangelo a gago ka mokana ga ona. Ke a le leboga le be le mafelelo a beke e botse. Ke a leboga.